He tāne no te tonga o tāmaki, ko whakarewa kei tētahi rōpū mā ngā pāpā o ngā tamariki ko pāngia e te takiwātanga. No Jordan Ikitule, rātou ko etahi o ōna hoa, te rōpū A.S.D DADS I timata. Inaia nei, e hia nei ngā pāpā kai te hiahia whai wāhi ki taua rōpū no ngā tōpito katoa o Aotearoa o Ahitereiria hoki. Kei a mare haimonariki te ronga tōna kōrero. He rōpū tautoko I ēnei matua whai hononga I te takiwātanga o a rātou tamariki. There just needs to be a lot more support out there for our families in the community who have kids with autism. I wehea Jordan Ikitule I tāna mahi hei kai tohu whiwhi mahi ki te whai tēnei kaupapa ko A.S.D DADS. We wanted to create like a safe space specifically for our dads just to come together and get to speak and share and offload a lot of their feelings and their emotions in a safe environment and a safe space where we can all relate. Hei tā Jordan, ia rā ka rereke ngā wero ki ngā mātua o ngā tamariki ma te takiwātanga. Ka mutu he awhina nui tēnei a heinga ki te huitahi ki etahi atu matua e maramana ki ngā wero. My son, he's 5 years old, he's non-verbal, so he doesn't speak. It's a little bit difficult to communicate. He's still in nappies as well, so it could be something like the morning rush trying to get to work. And then my son decides to do a number 2. And those sort of challenges, like you end up getting to work late. And these are things that can happen like on a daily basis. It's something that we're not in control of. He kaupapa e tino kōingo tiana I nā he mātua no tua no atu I tōna hapuri I te tonga o tāmaki, ka whakapā atu ki aia. People are asking from all over the country, can you start one in Hamilton, and Dunedin, Christchurch, and we've also been getting messages as far as our cousins in Australia. Ko te tuawha o ngā hui a A.S.D DADS ka tū hei te pō o te haterei, koni atu I te kotahirau ngā whānau e matapai tiana, ka tai atu. Mare haimanariki, te ao marama.